Religijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama. Naslove s područja muslimanske vjerske tematike na Interliber donosi i izdavačka kuća iz Sarajeva Mula Sadra. Neke od njih je predstavila Amina Razić. I ove godine izdavaštvo Mula Sadra nudi nova izdanja. Ja mogu kazati kako naše izdavaštvo ima preko 130 naslova. Svake godine trudimo se da predstavimo publici nove zanimljive naslove. Imamo prepoznatljiv broj čitalaca koje svake godine traže i vraćaju se po naša izdanja. Tu su uglavnom dijela iz oblasti filozofije, religije, etike, gnoze. Znači jedan širok dijapazon, uglavnom naučna dijela. I da se radi zaista o vrijednim naslovima, potvrđuju brojne nagrade koje svake godine dobivamo. Ovdje su neki naši naslovi, to su esej iz filozofije religije, podučavanje vjerskim pojmom, korak s razvojnom psihologijom, uvod u hermeneutiku, društvo i historija sa stanovišta Kur'ana. Svi ovi pobrojani naslovi dobili su nagradu u kategoriji najboljeg naučnog dijela na sajmu u Sarajevu. Također, dobitnici smo brojnih nagrada i na drugim sajmovima, na Podgoričkom sajmu. Mjera mudrosti dobila je nagradu. Također, nagradu u Banja Luci, učenje o duši profesora Akbara Edije. Znači, ovom prilikom želim pozvati naše drage knjigoljubce, ljubitelje dobre riječi, da dođu na Interliber i da dođu na naš štand. Nalazimo se u hali 7, štand broj 36. Također pripremili smo brojne popuste i nećete biti razočarani. Religijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama.